Dalje s emisijom. Danas se obilježava i Svjetski dan borbe protiv AIDS-a. U 30 godina od kada je virus otkriven, u svijetu je oboljelo više od 33 milijuna ljudi. I Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatske već godinama svakog 1. prosinca organizira akcije i upozorava na ovu opasnu bolest. S njima je na Trgu Francuske Republike naša Klaudija Kežić. Klaudija, čujemo li se? Dobro večer, Majo. Pozdrav tebi, naravno, i gledateljima Hrvatske uživo. Hladno je ovdje na Trgu Francuske Republike, moram priznati, ali ipak svima nam je toplo oko srca, a to je uvijek tako kada ljudi pozitivno misle. Pozitivno misle i članovi udruge Kromsik. Svoju su akciju nazvali Pokaži pozitivan stav. O čemu se zapravo radi, reći će nam Petar. Dobro ti večer. Dobro večer. Znači, naša akcija Pokaži pozitivan stav dio je kampanje UN-a u borbi protiv HIV-a i AIDS-a. Ovogodišnji moto kampanje je Getting to Zero. Znači, cilj je postići jednog dana 0 novih HIV infekcija, 0 smrti povezanih sa AIDS-om i naravno 0 stopu diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om. Zašto je ovaj krug oko nas formiran, odnosno upravo zato ili tako, to je ta nula? Tako je, krug je formiran u obliku velike nule i naš cilj je upravo, znači, 0 stopa diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om. Dobro, oni se nisu formirali tek tako, ima još nešto, ali to ćemo ostaviti za kraj, nećemo sada sve otkrivati. Reci mi zapravo, kakva je danas situacija sa oboljelima u Hrvatskoj? U Hrvatskoj, znači, od kad se prati od 1985. registrirana je 921 osoba sa HIV-om. Od toga ih je oko 150 umrlo od posljedica AIDS-a, ali također važno je naglasiti da je svega manje od 1% populacije testirano, tako da bi taj broj mogao biti u stvarnosti puno veći. Zašto se ljudi ne testiraju? Da li oni misle možda to se ne može dogoditi meni, to je nešto što se uvijek događa nekome drugome? Između ostalog i zbog tog razloga, ali ljudi se također zbog stigme i diskriminacije osoba koje žive sa HIV-om boje saznat svoj HIV status jer misle da će zbog toga biti isključeni iz društva, imati problema na poslu, sa prijateljima i slično. Dobro, to se i događa, ili tako? To se i događa, nažalost. A naš je cilj upravo boriti se protiv toga. U redu, ostani još trenutak, kasnije ćeš mi trebati. S nama je Vivijana, dobro ti večer. Dobro večer. Reci zapravo kakve sve akcije još poduzela vaša udruga? Kao što svi znamo da za prevenciju je najbolja edukacija. Mi smo jako ponosni našim interaktivnim predavanjima u srednjim školama. Prošle godine smo napravili više od 30 gradova, ove godine ćemo pokriti oko 60 srednjih škola sa, znači, edukacijom o tome kako se širi HIV i kako se ne širi i nekako da razvijemo tu stigmu i diskriminaciju. Imamo deklaraciju od prošle, već 3 godine radimo deklaraciju studenata medicine u borbi protiv diskriminacije i stigmatizacije osoba, to jest kada postanemo doktori da ih nećemo diskriminirati, da ćemo im davati dobru njegu, znači da nećemo odbijati pacijente koji žive sa HIV-om, tako da smo i ove godine napravili deklaraciju za opću populaciju gdje mislimo potaknuti ljude da ne diskriminiraju, ne stigmatiziraju osobe koje žive s HIV-om i tako ih potaknuti da se oni sami testiraju. Hajdemo ponoviti još jedan put, je da je prošlo 30 godina i stalno se to spominje, ali na koji način se zapravo prenosi HIV, a kako ne? Jer je to ono čega se ljudi boje. Ljudi uvijek misle, ne znam, da se prenosi na razne načine na koji se zapravo ne prenosi. Da, HIV se prenosi nezaštićenim spolnim odnosom, tako da za prevenciju HIV-a treba se koristiti fizička barijera kao što je kondom. Uz to se prenosi vertikalno, znači sa majke na dijete, uz što isto se sve manje i manje prenosi zbog dobre terapije i prenosi se intravenskim korištenjem igala, a transfuzijom i drugim krvnim prijenosima, kao što znamo da sve manje se tako prenosi, a ne prenosi se socijalnim kontaktom, druženjem sa osobama koje žive s HIV-om, sjedenjem do njih u razredima, ljubljenjem, grljenjem, znači bilo kakvim socijalnim kontaktom se ne prenosi HIV. U redu, hvala ti lijepa. A dakle, kao što smo napomenuli, ovo je akcija Pokaži pozitivan stav. Kad pričamo o pozitivnom stavu, ne možemo bez pjesme TBF-a. Ukratko, zapravo da skratim priču, u toj pjesmi on se zvao Žele, ona se zvala Liv, imali su kratku ljetnu avanturu, nakon toga uslijedio je šok. Stiglo je pismo iz Amsterdama u kojem je pisalo umjesto hi, pisalo je HIV. You're positive for real, truly yours live. Pozitivan stav, nemoj biti minus. Ostani zdrav, nemoj skupit virus. Pozitivan stav, a moraš se pazit. Ostani zdrav, nemoj se zarazit. Pozitivan stav, nemoj biti minus. Ostani zdrav, nemoj skupit virus. Pozitivan stav, a moraš se pazit. Ostani zdrav, nemoj se zarazit. Pozitivan stav, nemoj biti minus. Ostani zdrav, nemoj skupit virus. Pozitivan stav, a moraš se pazit.
Pozitivan stav, nemoj biti minus. Ostani zdrav, nemoj skupit virus. Pozitivan stav, a moraš se pazit. Ostani zdrav, nemoj se zarazit. Pozitivan stav, nemoj biti minus. Evo kako je naša Klaudija lijepo obilježila Svjetski dan borbe protiv AIDS-a sa sjajnom porukom i sjajnom pjesmom TBF-a.